Abaturani bagira ngo ubwanyuma y'umugira okuhindura umuhanda ahi guturanagura bakiretera amizwi kahihi n'amaka g'abantu ekibeera kiriize munonga ngo nkahabaho omwijurano gw'amaizi nibija kuferwa ebintu byabo. Hano echondo omukwenene orusi rukayetusendaya orusi ruriho kwikuhina ringira omwa manyumba kandi omundu ukabulikira ukahimba nyumba tukasamalira Nyamwamba ngo kwika tusendaya kandi abakuru abosi babiri asa bakasalebya Nyamwamba bitu sibalirangire minizi yosi eyari tushekeraho eho Nyamwamba hanu siho yabekalaba betu nesa ino iri kwisegera omwabandu enzira yayo yabiri college yabiri huma muyo nekandi tukairarike umukwa katano yamasasusule Nyamwamba ngo kuyisula bulya abandu bachondo tukayagenda. Abantu bagira ngo nanabebembeza bagerezeho kubashyikirira tine kibagerezeho gukora hanshongeje ngo kandi ubwo hati batinere nibarara nibareba kandi turwa turi mu nsaba government kutwara Nyamwamba tibiyerimu tune bakulembeze bo mu kichweka cyaitu kinu Nyamwamba kale balemeye kugikora sanu turerarikirire tukali tugera mu myezi ya Nyamwamba hano rasazino kidongo sazino kale Nyamwamba rimwe nokora gokulya buri kidongo kukisesa muri kujura mu kataito nikinaga mu Nyamwamba hasa nturarikirire tunkapataka bachondo bakasa bakulembezi ibatubusira nanga buzijunanizibwa bati tukayasubula ibayabulerayo situ cyute cerikako ekisibo kituwete hano cyecu bakasa bambi ibatunihize bituka ndibayabulerayo. Katuramu Emmanuel uruchairman w'entebe yo kubanza aha bwacondo yayihanangereza bebemezi okutaho mu nshonge ejo mbwira akabala hano ba engineer hano bayikireho MP wakasese municipality hano ayikireho nibamanye kizibu kino ko kiro bayito kusaba kwito kwa bataka kurora twakira kino ekizibu ni tusaba batuletere excavator esobole kugara amaizi gano mu chano yago na mbere garugire galeke kutahira abantu kubasisire byenkurakurana tibakere tenanga excavator elesa uhule Nyamwamba eno ndeke ni kwisuba mu mwanya wayo ine mundalireka buno mupaka ekikuru cyane cyo twasaba eri uhulayo eri excavator government kandi bo ine mutunihize abetu sire bikola ku sitwa sine kireho hati kikaende mbere. Mustafa Chikusa uri umuhezi wakawo kandi akagaraka akakora nkorukura kachika ka District Disaster Management Committee yaraganisa abantu ngo government neza kora hanshonga yo mujerogo aho yagizira ngo sente ziri kurenga muri billion 109 zatebekanisiwe okora hanshonga y'imfurege. Master plan yene mwasa because baba beretu had a consultancy yabye ne design na chibyarakola baba beretu burabe. So what a fund ya president yabelayirati ibyeho iyo ni rio dibakasya depending omushoyo eritsuko kwa rutendule train arahetruka paka eyiwulu wamalangirango kubakola eritsuka ha hospital aho katiri bridge ngo kuba kulireyo baberebo how so necho cyene mwende correct olusilwa lwa boherwa haketiketi. Mustafa yongire hanangereza abantu okugumana basiga umwanya ogwa mitaze ziri kurenga muri 5 okuruga hamugera nko kunemera ukuragira babantu bakora imirimo yabo eyo buhingiro burisa abantu bakabwambo orusilwa matusumbuwa rumwe twanagendere okubera ero byenema ekinde tuka ya orusilwa bino kuliriki eloneho leka tutsukere leka orusi tubani nzira yalo betu na rurikendi byayikatrulwa esa heno bakende troka erirugadinga ubwahati abatura barizire kurebe kirakorwe okurebe kango mjerogu tugwateganisa mitorre yabo gasha kwa Mate Isaac aho wa Tayari West.